président du Sénat, ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iris News aho muherereye hirya no hino ku isi, tubahe ikaze ku murongo mugari ubagezaho amakuru y'umwimerere. Maze rero mbere yuko dutangira, reka mbasabe gukomeza gukora subscribe na share na like kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira zijye zihita zibageraho ako kanya. Amakuru yacu natinda. Tudatinze rero reka twanzike ku makuru yacu twabateguriye. Urwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi birakomeza kurebana ayingwe mu gihe nyamara benshi mu bihe byashize, ibihe byatambutse ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Antoine Felix Tshiseketi bahuriraga idoha muri Katari hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2025. Aba bakuru b'ibihugu ubwo benshi bababonaga bahujwe n'ubuyobozi bwariya idoha muri Katari, abantu benshi batangiye gutekereza ko amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na karere u Rwanda rurereyemo muri rusange amahoro yaba agiye kugaruka, maze imvugo za Antoine Felix Tshiseketi ku Rwanda nazo zikagabanuka. Antoine Felix Tshiseketi Chilombo noneho rero nyuma y'ibyo bigano cyangwa se nyuma y'ibyo abantu batekerezaga, yubuye noneho imvugo zishinja u Rwanda kwica abakongomani basaga miliyoni 10 mu myaka 30 ishize. Actes atroces perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda. Rwanda narwo ati uri kwirengagiza nkana uruhare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite mu guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda no gukorana n'abicanyi. Ikindi ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukunze kugaragaza kandi cyangwa se ikigaragara abaturage bavuga ko iki gihugu gisa nkaho n'ubundi kidafite ubuyobozi bucyora, akenshi bitewe n'uko abazaho bose ku buyobozi baba bagamije inyungu zabo. Aha rero niho u Rwanda rwahereye rugaragaza ko Kongo, ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo bwabo budakunda abaturage babwo, kuko iyo iki gihugu kiza kuba gishakira amahoro abakongomani cyangwa se abaturage b'iki gihugu, iki gihugu cyagakwiye kuba gifite amahoro, ariko kubera akavuyo, ubusahuzi no kutagira umurongo wa politike ngenderwaho mu gihugu biri mu bituma iki gihugu gikomeza kubamo akavuyo, harimo imitwe igenda ivuka rimwe na rimwe bitewe n'uko nta buyobozi buhamye. Ibintu ntibyaje kuba bigarukaho n'abayobozi batandukanye. Reka rero twumve gato Antoine Felix Tshiseketi Chilombo ubwo yari ari mu biganiro n'abayobozi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamuteze amatwi. Ni ibiganiro byabereye muri Centre Culturel International de Kinshasa, aho nyine yatangiye ashimira abayobozi batandukanye. Aha rero yatangiye avuga ko ababajwe cyane n'impfu z'abakongomani zisaga miliyoni 10 mu binyacumi bishize, ndetse avuga ko ibi ari genocide kuko ngo abishwe bose ari ubwoko bumwe cyangwa se igice cy'abantu cyari kigambiriwe kwicwa. Mbese ku rundi ruhande urebye neza, Antoine Felix Tshiseketi yashatse kuvuga ko intambara zo muri Kongo zimaze imyaka isaga 30 ibiri kuhabera cyangwa se ibyahabereye, ibi byose byabyaye cyangwa se bishobora kwitwa genocide. Nyamara hari inkuru nyinshi zimaze iminsi zivugwa aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri FARDC na Wazalendo byatumye havuka imitwe yatwirwaneho, harimo imitwe y'abanyamulenge. Uyu mutwe watwirwaneho wavutse nyuma yuko ushinjije leta ubugome bwo kwica abaturage bazira kuba bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Felix Tshiseketi rero sawa ngaho gusa yagaruke kuko yaje kwerura maze iyi genocide, avuga ko ayegeka ku Rwanda nabo yita abafatanyabikorwa b'u Rwanda barimo n'umutwe wa M23. Ibi byose nyine ni ibyaje kubagarukaho ubwo yaganiraga n'abarimo abadiplomate, abaminisitiri, abashyigikiye ingabo cyangwa se abayobozi b'ingabo, polisi ndetse n'izindi nzego n'imiryango mpuzamahanga. Aba bose nibo Tshiseketi yaje kuba agezaho icyo twakwita nka raporo ishinja u Rwanda kugira uruhare cyangwa se kugiye gukora genocide ku bakongomani, icyo yise ko u Rwanda rwakoze genocide muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 25, abasaga ngo miliyoni bakaba bamaze kwicwa. Nyamara u Rwanda rwo nibyo Tshiseketi nyine yaje kuba akomeza atangaza.
ariko ku rundi ruhande u Rwanda rwo rwakomeje kugaragaza ko ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biterwa n'ubuyobozi bwashyigikiye umutwe wa FDLR. Uyu mutwe wa FDLR ni umutwe wasize ukoze jenocide hano mu Rwanda, ni umutwe uri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku rwego rw'isi, umutwe wemejejwe n'umuryango w'abibumbye, ishami rya Loni rigaragaza ko FDLR ikwiye kubirandurwa, ariko Kongo ikomeza kugaragaza gukorana n'uyu mutwe. Ibiro byatumye nyuma y'uko Tshiseketi amaze kugaragaza ibingibi, anavuga ko impfu zibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari jenocide, agaragaza ko u Rwanda ruyifitemo uruhare, bamwe mu bakongomani banze kuba baripfana, maze batangira kuvuga ko kenshi Tshiseketi ibyo akora bikora kubera ishyari afitiye u Rwanda, abikora kubera ishyari afite nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wabashije kugeza ku Banyarwanda ku mutekano urambye, ku iterambere, ku bikorwa bitandukanye. Ibi ngibi abakongomani bakaba bagiye banenga bavuga ko Antoine Felix Tshiseketi atagakwiye kuba avuga ibi ngibi, aho ahora muri disikuru z'amagambo kurusha ibikorwa gusa. Donc ahangaha abangaba ni abagize itsinda bise Lumumbiste. Mbese muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo uvuze Lumumbiste abantu benshi bahita bumva icyo bita révolutionnaire. Félix Tshiseketi Chilombo affirmait qu'il y a 10 millions de morts en 25 ans en RDC. S'agit-il d'une génocide de l'économie ou d'une exagération politique? Ibi ni ijambo cyangwa se ni umuturage wanditse ibitekerezo bitandukanye wavuze ngo Antoine Felix Tshiseketi yaje kuba yemeza ko miliyoni 10 z'abakongomani bamaze kwicwa mu myaka 25 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma aribaza ngo ese ibyo Antoine Felix Tshiseketi yavuze ko ari genocide koko yakozwe nibyo cyangwa se ni gukora exagération, mbese ni gushyiramo amakabya nkuru. Ibi ni bamwe mu bakongomani nyine bagiye bagaruka ku byo Felix Tshiseketi yagarutseho hariya muri centre culturel de Kinshasa, ndetse bamwe aho Antoine Felix yavuga ngo pourquoi la communauté internationale ne réagit pas, guta umuryango mpuzamahanga wo utigeze ugira icyo uvuga kuri ibi bintu. Ibiro byaje kuba bitangazwa na Prophete ndetse akaba n'umwanaliste, uyu ni Jean-Luc, ni umukongomani wagaragaje ko imvugo za Tshiseketi n'ibyo akorera abakongomani mu by'ukuri bidahura, imibare ntabwo ibigaragaza neza. Ndetse uyu nguyu yaje kuba agaruka kuri raporo yashyizwe hanze cyangwa se imaze yatangajwe na Croix Rouge, ivuga ko abasaga 900 cyakora bisa nkaho abasaga 900 muri myaka 25 bashobora kuba kuko barapfuye mu mvururu z'intambara zageze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kuvuga ko miliyoni 10 z'abaturage zaguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagizwemo n'u Rwanda kwaba ari ukuzura cyangwa se gushaka gusibanganya ibimenyetso n'uruhare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uruhare rwa FDLR ishyigikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyo bise gushaka cyangwa se mu bufatanye FDLR yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivuga ko hari amasezerano Antoine Felix Tshiseketi yemereye umutwe wa FDLR ubwira ko yawufasha kurwanya umutwe wa AFC M23, hanyuma nabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikazafasha FDLR kubohoza u Rwanda cyangwa se gufata u Rwanda. Ibi rero benshi bakomeje kugenda nyine babifata nk'ibintu by'amakabya nkuru, nko gukabya ibintu bidafite imibare. Aha rero Yoranda Makuru yaje kuba asubiza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda uruhare mu mpfu z'abaturage ibayo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yoranda Makuru yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufite uruhare bukomeye mu mpfu z'abanyekongo ndetse n'ubuhunzi bwa bagenzi babo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yoranda Makuru yongeye kandi gutangaza cyangwa se yakomeje atangaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufite uruhare rukomeye. Hanyuma yasubizaga Antoine Felix Tshiseketi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washinje u Rwanda ku itariki ya 31 Werurwe 2025 avuga ko ibihugu by'abaturanyi birimo u Rwanda n'imitwe yitwaje intwaro. Ahangaha rero yavugaga ko ibi byose uruhare cyangwa se abapfira
mu ntambara zo muri Kongo byose bigirwamo ubu bwicanyi ari ubwicanyi bwateguwe n'u Rwanda bugambiriye kwica ubwoko runaka muri iki gihugu, ndetse mu biganiro yakoze abaza kubikurikirana nyine hari aho yagiye avuga aho u Rwanda rwagize uruhare mu kwica abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose mu kiganiro mu byo yagejeje kuri aba bayobozi yagiranaga nabo inama yaje kuba bigarukaho. Ariko makuru yaje nawe kuba agira ati kuri abo bose bapfuye n'abakomeje gupfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigirwamo uruhare n'abayobozi bo muri RDC. Mbere na mbere aba bayobozi nibo mpamvu kandi ntibakwiye gushakira urwitwazo cyangwa ibibazo ahandi. Iki ni igisubizo Yolande Makuru yasubizaga Antoine Felix Tshiseketi waje kuba yihandagaza amazi ashinja u Rwanda ko ruri gukora jenocide igambiriwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo u Rwanda rugakora iyi jenocide isi yose irebera. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yasobanuye ko impinduka cyangwa se ibisubizo muri RDC bizava imbere muri iki gihugu bitazaturuka hanze nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirirwa mu mahanga ishakira cyangwa se isabira u Rwanda ibihano, ndetse abagaragaza bakavuga ko ibingibi ari impamvu z'urwitwazo zo gukomeza kuyobora igihugu kiri mu makimbirane n'abo bakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zo gukomeza gushaka gusahura umutungo w'abakongomani, ndetse harimo n'izindi mpamvu zigaragaza ko izi ntambara cyangwa se aya magambo akomeza gukoreshwa na Antoine Felix Tshiseketi yibasira u Rwanda bituma abakongomani barushaho kwanga urunuka u Rwanda. Nyamara abenshi batangiye kuvuga ati batangiye gusobanukirwa n'izi mvugo z'uyu mugabo utagira icyo akora, banabishingira ku bimaze iminsi bigaragaraho abana be muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi bari bagenda muri za jet privé bari kwishimisha n'abanyaburayi. Nyamara abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakavuga ko ibingibi bitagakwiye kuba bikwiriye kuba niba hari abana ba Antoine Felix Tshiseketi yahaye inshingano muri perezidanse, kuri ubu bakaba bari kwishimisha. Nyamara hari urundi rubyiruko rw'abakongomani ruri gupfira ibyo rutazi ku rugamba. Abakongomani bakomeje kugenda bagaragaza ko ibingibi binababaje, banavuga ko imibare cyangwa se ibyo uyu mugabo akomeza kugenda avuga mu by'ukuri atari ukuri. Nubwo Felix Tshiseketi avuga ko ibihugu biri mu Rwanda byagize uruhare mu mpfu z'abakongomani barenga miliyoni 10, umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Kenge Bomusa we yigeze kugaragaza ko ibyo atari ukuri. Ibi yabitangaje mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo ya leta hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC ku itariki ya 15 Mata 2024. General Major Kenge yatangaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagize uruhare mu mpfu z'abanyekongo mu myaka 30 ishize. Yagize ati FDLR itera abanyekongo, yateye abanyekongo, yica abanyekongo mu barenga miliyoni bishwe mu myaka 30 ishize. FDLR ifitemo ijanisha rinini mu guteza impfu hariya. Raporo zitandukanye zirimo iz'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko FDLR yakomereje ubwicanyi mu burasirazuba bwa RDC nyuma y'aho abarwanyi bayo bagize uruhare muri jenocide yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mutwe kandi w'iterabwoba ukorana n'ingabo za leta ya RDC mu kurwanya ihuriro AFC/M23 rigenzura ibice byinshi burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse Tshiseketi yawusezeranije ko kuwufasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ahangaha rero abareba bagasanga izi mvugo za Antoine Felix Tshiseketi ari ukuyobya amahanga. Nubwo akomeje kwirengagiza ibibera muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu twavuga ku mugaragaro gikorana n'abakoze jenocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Antoine Felix Tshiseketi aherutse gutangaza ko uyu mutwe ubwawo ngo ntacyo utwaye, nyamara agaragaza ko mu butegetsi n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gisirikare, mu nzego zitandukanye harimo abagize umutwe wa FDLR basaga 720. U Rwanda narwo cyangwa se indi miryango cyangwa se n'abari kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka AFC/M23 bagenda bagaragaza ibimenyetso bafashe aba FDLR, harimo abana batoya bajya ku rugamba. Kandi nanone mu myaka 30 abangaba bagiyeyo benshi
barabyaye babyara abo twakwita abana ba FDL benshi ntibazi n'u Rwanda, ariko n'ubundi bari muri uyu mutwe aho bakomeza kubibwamo ingengabitekerezo babwirwa ko bazataha mu Rwanda bafashijwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ibingibi n'ubundi birakomeza, intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amagambo nk'aya ngaya nayo gukomeza ni nka rutwitsi yo gukomeza kugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakeneye imishyikirano cyangwa se idashaka kumva imishyikirano n'icyagarura amahoro. Ibi nanone turabigarukaho nyuma y'uko iki gihugu binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Teresa Wagner Kayikwamba we nawe bwaherutse gutangaza ko ingabo za SADC, izi ni ingabo zaje gufatanya n'igisirikare cya FARDC n'ingabo z'abarundi ndetse n'iza wazalendo, yavuze ko izi ngabo za SADC zitizigera zitaha mu gihe AFC/M23 itarava mu bice yafashe birimo Goma ndetse na Bukavu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner yatangaje ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zizava muri iki gihugu mu gihe abarwanyi b'ihuriro AFC bazaba bavuye mu mujyi wa Goma. Nyamara mu minsi ishize abakuru b'ibihugu bya SADC bya EAC cyangwa se ingabo ku ruhande rw'ingabo humvikanye n'abasirikare ba SADC nabo ubwabo bisabira kuba bava muri urugamba rudafite icyo ruvuze bagataha mu bihugu byabo. Abakuru b'ibihugu rero basabye ko izi ngabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kuza batangiye gusaba ko zatangira gutaha mu byiciro. Ni mu gihe kandi zari zarahagaritse imirwano ziba mu bigo bya gisirikare. Aha ngaha ni mu mwaka wa 2024. Isake rero ni Goma kuva mu mpera za Mutarama 2025 tariki ya 28 Werurwe. Abayobozi bahagarariye SADC mu rwego rw'igisirikare bahuye n'abayobozi ba FC barimo Major General Sultan Makenga na Brigadier General Bernard Byamungu bagirana amasezerano yo gufatanya gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo izi ngabo za Repubulika za SADC zikiri muri Kongo zibone uko zishobora gutaha. Tubabwire ko zimwe mu ngabo zirimo izo mu bihugu nka Tanzania zamaze kuba zitaha, ingabo za Malawi zamaze kuba zitaha. Ibi rero biragaragaza ko amagambo akoreshwa na bamwe mu bayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe yakomeza gukoreshwa batekereza ko intambara cyangwa se ibiganiro by'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba ari icyo byazageraho, byaba bisa nko kwibeshya. Inshuti bakunzi ba Iris News, reka tubararikire gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho, n'ibiganiro bya buri munsi. Tubabwire ko twebwe ubu ngubu ku murongo wacu icyo tubizeza nuko amakuru yacu adatinda. Reka rero tubasabe gukomeza gukora subscribe, share na like kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira zijye zita zibageraho ako kanya. Amakuru yacu yo natinda kandi amakuru yacu yo nakagaruka. Yewe bateguriye nabagezaho nari manirihojack, mukomeze mugubwe neza. Bye bye and ciao ciao.